Amen. Sostar magayati kirao dive lafi taro Pejgamberi Muhammed s.a.v. Hem o Pejgamberi Muhammed ki jivingya ki Mekem ki Medina kergya 5 bukja. 5 bukja hem agar ov stvoringya shujo karakteri, shujo ponašćeve ko sahaba. O prvotano ov koncentriringya pe ko imani taro sahaba. Znači ki vera ko sunno dive, ki vera ko jehennemi ki jak, ki vera ko dženneti, ki vera ko sudno dive kaj amen sarne ka ušta Paulo meribe u te sudu kađi kirjame. Sudio Allah s.a.v. ko vol, ka sudinitu baš te amelije, baš te delije. Hem, o dujte su kirjajne, o dvajne o namazi. Znači Pejgamberi si kavljalinge ko bor važno tan o namazi. O trito, ov koncentracije dingjalinge ko namazi, noćni namaz, o namaz kirat. Hem o štartu, o pralipe ko islam, o sahaba sar pralate na ken, je kaverea. Hem o pančto, koncentriringja pe te mukeno bare haramija, sar zina, sar pibe alkohol, hem sadla aver bare haramija, kebe svakir pa arapsko odova. O prvo, amen morate džana, kajo Allah s.a.v. vakiri, ki surat al-Ankabut, bišvenatu sura, ajeti šovadi šuštar, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Akava dunjaluko naletano ništo osim zanimacija hem kelibe. Hem o životu ko ahireti čačutno životu tano. Te manglen, te džanen. Agar Allah vakiri kja kja. Znači obavestini amen so akva dunjaluko kelibe, zanimacija. Čačutno životu kajađi kereli, palo meribe mu pral. O te počminu čačutno životu. Hem advatano ko dženeti, eli ko džehennemi. Hem tu samo akate si tu šansa i biri ne kaj mangja tu veko Allah dujtana. Jako džehennemi ki jak, svako dive kazna o te, svako dive duka. Eli ko dženneti, svako dive raj. Zadovoljstvo za uvek svako sekunda su nas čekati to votu. Ama aka ne morate biri ne tuke, aka ne morate spremene tu dok nam živdo. Mulan, gitti bitti sarvakina koraja. Gijelo hem završinmo. Znači ništa više te kere. Hem isto Pejgamberi da isto vakeri prenisimotaru Šeddet ibn Aus kaj vakergija o jando manush odova soanila po nefsi kotan. So borini pe pire nefseja, pire dušaja svako dive. Hem so kerela so spremini pe životose palo meribe. A o nesposobno manuštano odova so pirela palo po nefsi, palo po strast svako dive mislini kaj Allah lese ko oprostini. Hem ka čivele ko dženeti. A dva prenisimo ko Tirmizi vakeri hadith Hasan. Akate siklovaya taro Pejgamberi fakiri amenge sarina menda jandi manush ato hoga. Jandi insaniya. Kodva jandu manush? So janola te vrtini dinare agar harami. Shujo lafi te kero? So jando ko haramiya? Na jando ko haramiya bukja. Nego jando to nodova? So svako dive džihad un nefs. Džihad borba kerala pire nefseja, pire strasteja. Tu pire kjudi sa to strast manga ti rikio šuje džuvlen tu. Tela kere to tijak, to šoro. Na dikja odoma. Borine tu teren. Ti duša mangela, a tu na. Vakere na smine. Sar ti tikne čavesa mangela non stop bombonija čokolade te auto vakere na ne. A voda zadini tut dok te dele se a tu pojako inan. A ja mora to nefsi taro to nefsi pojako te ove. Tu te komandine te nefse, a na verčane. Na to nefsi tu te komandiri. Dika kja čuvli, dža kel komari, dža pi pivo, dža ker na dženao sva haram jaker. A tu prastaja. Matove sar her. Matove sar her te nefse se. Na nego ker to nefsi je her to voltuke. Tu komandin te nefse. Tu o her džala oduri kaj tu su mangije, a na verčane. Hem adava jedino akava kokva duniluku šajte kere. Dive hemrat. Svaka dve trudni tu odovate kere. Odujte su Pejgamberi koncentriringja pe ko sahaba o vredno staro namazi. Si kaj gjalenge o vredno staro namazi, vakir gjalenge kaj trebalo namazi ko vakti te kere pe, ko vreme. Svako namazi to rakala panč namazi je i sile po vakti po vreme. Mora dva namazi ko dva vreme te kerele.
Sabah namazı nește kire ko platne. Subota sugant ke jiko dește doi uște aptica fapie hem akana kiret ke sabah namazı naște ya ger mofra. Sabah namazı ko 5 saati sabale, 6 saati sabale. Kerti ke to alar uști kero namazı jasov ke daila ko mangi. Aku subota ne tu buti. Hem te uta buti isto ker to alar. Tu kiret ke alarm bukja ke te șefe se alarm kiret na harine. Asus na kiret gospodare se alarm te na harine. Te gospodare se harine a te șefe se na harine niket. Celo berš nije putin haringan. A te gospodare se celo životo svaku dive haringan. Te dara taradeva. Agar mate haleve o životu. Ako halingan gel pogrešno halian o životu tiro. Hem o Allah vakir ki surat al-Ankabut pišu ayinatu sura sarando 5 ayeti. Čitin taru kitapi so amen objavingam tumi. Hem kero namazi. Čači pase o namazi cidel tu taro loš na bukja hem bila če bukja. Hem u zikri ko Allah o andi pe Allahe najbaro. Wallahu ja'lamu ma tasna'un. O Allah janela tu men so kerina. Znači, o pejgamberi se o namazi i ne radosti a kenge subhanallah. Pučle pejgamberi soj tuke naj manglok jakija dunja. Soj tuke naj manglok kakva životu, kakva svetu. Vakigya trim bukja. Vakigya o šužo miris. O cuvla hem o namazi. Agar ore duyni. Hem o namazi vakiri o ju'ilat li as-salatu qurratul a'yun. Hem o namazi mange radosti a kenge vakiri. Znači, o stinga rahatlo ko ketine ko namazi. Odvan naj manglo i ne lesi kakja dunja. Nao sati Rolex, nao BMW petica ili Mercedes C AMG na žena, sto samo vorda frusinina. Odvan manişinge naj, kale vorda poviše pe romnatar mangel pe čavendara. Svako dvije araki pe vorda, to vola leko. Ne doje ni pralesi te vozini, samo ov. Pejgamberi se naj manglo kakva dinil ko namazini. Diken savi razlika subhanallah. A tu ke soj namanglo? O namazi koredo šel, ili šelu nađenao pinda koredo. Po najposledna otkrio namazi subhanallah ko ti u životu. Pažnost na dje namazi se, a s.a.v rengi bukengi dje pažnost. Evo Pejgamberi sallam kirja isto. Panč namazija. O Allah kirjalin sar obaveza. Koji najšukar lila avdezi. Hem najšukar kirila o vakti ko vreme, o namazi. Hem najšukar ruku' kirila. Znači, perila ki seždada. Hem dar ko srci sile ko namazi. O Allah dilo lafi, kaj o Allah olese kao prostini sa olese grevija. Hem koji na kirila dva, o Allah olese lafi na dela. Ako mangla Allah ko prostini odeli manušese su na kirja o namazija, ako na mangla ka kazniliki ko cehennem. Hem akva hadisi sahahahu Albani, o Albani, Šejh Albani vakakva sahih hadistano. Ko avers hadisu Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem prensimot ko taru Ubade ibn Samit, ko An-Nasai ibn Majah. Panč namazija o Pejgamberi o Allah pišingalin sar obaveza robose ko divem tirat. Ko je araki odla namazija kad ubini tar Allah o lafi kaj ka mukelle ko dženneti. Hem koji na araki odla namazija na neti dobini tar Allah lafi kad ako mangla odevel ko prostinile se, ako mangla ka kaznile ko cehennemi. Ako kere tu muptal mi peno panč vakte namazija na o Pejgamberi dela lafi, na me dava lafi, o Allah subhanahu wa ta'ala dela tuke lafi ko prostini tuke te grevija, hem kad životu ko dženneti, subhanallah. Na niliš jo dogovor akava. Mangeti kirete ko adva lafi. Ike tu ko panč vakte namazi, Allah tuke ko prostini te grevije, hem kad životu ko dženneti, subhanallah. Za uvek, zadovoljstvo, dive hem rad, subhanallah, svaka sekunda. Kerte panč vakte namazi. O trito, o Pejgamberi sallam vakirgja sahabengi tumen mora sar pralate na ken yeka vere. Tumen pralaynen sosi Allah vakiri ki surat al-Hujurat sarando inatu sura. O tumen o insaniya amin ratingam tumen taru muršem džuvli kirgam tumen razna plemijete oven da bi te poznajnen tumen. Hem najmaglo tumen dartano ko Allah od vas su najviše darala tarodeval. Inna akramakum inda Allahi etqakum. Su najviše takva isire, najbogobojasno
Tu mendar odvaj nema go ko Allah. Inna Allah alimul khabir, Allah i čači pase džanela, hem i sile pojma. Hem isto Allah vakiri ki isto sura, innemel mu'minune ihva, čači pase o verniki etane pra Allah. Fa aslihu bejne ahavajkum. Odule se makiren kavga maškartumen, nego anen rešejne maškartumende. O Allah vakiri. Wattaqullah, hem daren taro Allah, la'allakum turhamun. Te šaju Allah po rahmetu protumen dedel. Ako tu inan te prale sar pral, janke Allah protute to o rahmeti kar mukil. Namange Allah protute o rahmeti te mukil, subhanallah. Onda na te prale ako dini, sar te pene akvati roginu pral. A dva o Pejgamberi se ga sahaben. O štarto vakir galenge noćni namaz te keren. Qiyamul lejl. I rat tena muken dok na kerena namazi. Pejgamberi sallam vakir ga عليكم بقيام الليل كرن او نمازي كيرات فإنه دأب الصالحين قبلكم ودبايني براكسا ترو صالحين يا انجلدرتو من ترو بوغو بوياسنا ناردو سوجيبينجي انجلدرتو من تمن دا كرن ودبا وقربة إلى الله تعالى هم نوت من بوبا شكو الله سبحانه وتعالى ومنهاية عن الإثم أدبا كوصلة حرامية تقربي أكو كريو نمازي كيرات وتكفير للسيئات هم تدوت دور ترو حرامية كت كريو نمازي كيرات Ne to vreme te đako diskija, ko partija, nego tu i na ne devlija. Znači, zabrana tu ke ti kere haramija. Hem isto, matradatun lidai anil džesed. A raketu taro bolesna bukja ko telo, taj psihično isto. I fizično, hem psihično isto. Te dolotek boles, o noćni namaz, a raketu dolestar, subhanallah, Allah ka raketu dolestar. Hem isto Pejgamberi ti džanen, hem o sahaba, dešu duj masikije, obaveza i nelenge, svako rat noćni namaz te keren. Angledete avlenge, o panč vakte namazije. Subhanallah. Amen. Celo životu nije krat na kergem, duj rekate. Hvala te arakjame. On dešu duj bež svako rat namazi kergen, noćni namaz, amen, ni duj rekate na što kera. Hvala te arakjame. O posledno Pejgamberi s.a.v. vakir galenge, te muken o haramija, baš o najbare haram, o bare haramija. Allah vakiri, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Od Allah su cidina petaro bare haramija, hem günahija, hem lošna bila čebukja, osim od latikne sitnice haramije su kerila pe, čači pase o Allahi baro magfireti sile, baro oprost dela. Hem adva minge značini amen da morate ovagjar, amen morate arakame taro bare haramija, pibe alkohol, kelibe komari, zina keribe, hovajbe, magije keripe, sad labu kya bare haramija, mati kilo niko emendro od labu kya. Ako kergyan bari kazna kaji kiritaro devel, hem Allah tu prostinja mingi. Hem o Pejgamberi s.a.v. isto va kergyan mingi, nikoj tu mendar mati irini pe kopiro gospodari, perdo haramenca. Nikoj. Araken tu men, taro bare haramija. Araken tu men taro haramija. Niko ne perfektno amender, svako grešniku amender vakiru Pejgamberi, ali taman kergyan greška, ker tauba irin tu ko devel. Per pişmani zadva harami so kergyan. Mafurde çalım haraminsa sara vera. Lele cene kay gelum. Lele savi cüblana cenasu. Manuş harami kerila ifurde çalım. Subhanallah. Lele sav business kergim. Aa bırak cenes. Harami business kerila çalım ifurde. Mate ovay gel. Kergyan harami garavad va harami. Maşka tute Allah te açol. Hem boprsin red oprostaro devel. Ako tu furdingan çalım haraminsa sumisna dovaka prostin tuke? Na. Na tu prostin tuke. Tu kergen greška, duplo greška. Harami hem çalım ifurdin yazılı harami. Mate ova gel. A gel kazab šinav, akava životu, svako dio Allah su dola tuki. Ham diker ako pravete kja sabale. Hem dik adija šansa Allah dola tuki nevi, te spremnetu ahirete se. Ov can dostaro Pejgamberi vakir gel. Svako dive dik te spremnetu ahirete se. Te kere odovao Allah su zadovoljno odole. Hem te pratine Pejgamberi suru sunneti. Hem agar inşallah karaka zadovoljstvo kudinilku, hem ko ahireti. Subhanaku bihamdik, ešhedu en la ilaha ent, estağfiruke ve atubu ilejk. Mabi se te kere like ko video ako svegingja petuke. Te pratim mu kanali ko YouTube, ko Facebook, hem ko Instagram. Hidayeti Rumengi.